basezulwini isabatha isikhathi sesabatha sesishayile ingaze ize sishiye ingilosi singakenzi nomthandazo bese uzelela ekhaya amen bantwana bakaNkulunkulu bengithi ngizokhuluma kancane kodwa isikhathi sesishayile engingakusho nje ukuthi bantwana bakaNkulunkulu ikakhulukazi sina kwinathesa la ekhaya namhlanje uShembe uNyazi Lwezulu uNkulunkulu luze emhlabeni lizofixa izinto eziningi ezoniwa abantu ababezofuna umnotho kwamanye amazwe ikakhulukazi Afrika. Lokho kufanele sikwazi noma sisema university ukuthi uShembe noma bemthuka inkalo nenkalo kunabantu abarecruitwa bathunywa ukuyodukisa isizwe ukuze bakwazi ukuthola njengoba sibahlonipha amanye amazwe kunabantu abathunywa uShembe fixa leyo nkinga lesibhekene nayo njengoba sithi thina sizwe sinyama masibheka siyibona ngasuthi asilutho sithanda izinto zezinye izizwe ukwakhuluma umfowethu ngithandile futhi wangakithi Matuba ukhuluma ama-Brazilian hair afakwa odade wethu apha ama-African hair adayise edolo apha lutho but umuntu mesefake nokwezizwe kungazuthi la esemhle khona kakhulu uShembe uzolungisa leyo nkinga leyo iyenziwa izizwe bantwana basezulwini kakhulukazi ema-university asizame ngawo wonke amandla ukuthi njengoba ukufunda kwethu kufundwa nje kufundwa asikuthuthukise noNazaretha sibheke ezingeni la uzothi khona nomuntu okulelozwe lelo lencindezelo ethi mebuka inkolo yoNazaretha abuke inkolo naye angayithanda angayijabulele njengoba thina nje uShembe wasibuyisela emuva wathi asibhekene ezintweni ngoba ubheka inkolo yoNazaretha bantwana kunabantu abarecruit bahamba bayofundela bethi benza kuma-Bible school kodwa bahlulwa isabatha libhalwe ka-53 times neBible kodwa isabatha liyabehlula from Genesis to Isizathu but isabatha bakhuluma lutho ngalo kodwa umuntu uthi uyofunda lona leBhayibheli ufundela ukuyofunda lona leBhayibheli kodwa mayisebuye seyithwesiwe iziqu zeBhayibheli uma nje vula iBhayibheli ikhuluma ngokudalwa kwezulu nomhlaba la kudalwa khona kuthemba sekugcineni sekudalwa umuntu njengoba umuntu mesedaliwe uNkulunkulu wayesebeka usuku okuwusuku omolwakhe abakhuluma akukhulunywa kodwa uShembe uzofixa leyo nkinga leyo bagqoke babe bahle iBhayibheli likhuluma ngokuthi kufanele simkhonze sihlele emakhukhwini ethu emacansini kodwa bona bayaphikisa kodwa-ke indlela abafundiswa ngayo ngiyengibona nakuma-social network labo kuma-TikTok ubona umuntu ukuthi umuntu azakhuluma ufundisiwe wafundiswa into engekho manje useyithwele ekhanda lento uselwa nenkolo yoNazaretha ngivele ngibona ukuthi ignorance is an enemy ubona ukuthi ngempela ukungazi kuyisitha kubantu umuntu azalo umuntu abomunye azamthwenje umuntu uShembe abantu uShembe uzosiza yena nisho abantu uShembe uNkulunkulu kanti uNkulunkulu ngekhanda edala umuntu wathi udala umfanekiso wakhe ngekhanda uNkulunkulu edala umuntu wathi udala umfanekiso wakhe lokho expect ukuthi uShembe angabe uNkulunkulu ngobe umuntu ngekhanda uNkulunkulu edala umuntu wayekudala umfanekiso wakhe mase umuntu angithi uyena expect ukuthi uNkulunkulu angabe umuntu ngekhanda edala umuntu wayekudala umfanekiso wakhe mayethi uShembe umuntu bantwana basezulwini nkulu into uShembe ayifixayo kufanele simenekelele senze ngakho konke okusemandleni ikakhulukazi njengoba sifunda koma-university khona nabazohamba bayosebenza overseas bayini indaba kaShembe ngoba kuphi uShembe akekho nje ngabe umshado ayikho ungakanani umshado kade bebala bafunda amaphepha kuthi umshado ephumile ebuhleni ngabe intando kaNkulunkulu ayenzele sitsizwa zoNyazi ngize ngibuke emakuJulayi umkhosi wentombi entanda zigcwele intombi zezinhle zikaShembe umsebenzi kaShembe sitsizwa zoNyazi lezi izingane zikaShembe isifiso sazo ukuthi zenze intando kaShembe livusimizi yabantu asenze njalo abantwana bakaNkulunkulu sihambe uma sesibona
bese siyasebenza sesiqedile bese siyahamba siyovusa imizi sithathe ingane siyekele ukuthi uShembe sinikeze into enhle kangaka thina wathi singayidli inkulu bese sifuna futhi ukubuyela back eintombini zangaphandle siyodla kuzi inkulumo. uShembe sinikile ifa lasezulwini elizothi mali kwakhisa umuzi likwakhisa umuzi ophilayo kusatha town ingane yakho nezokusabatha eke ngikwenze isibonelo ngentombi ozoyilobola engasoti eNazaretha noma ezolandela wena ngoba nakho uyiNazaretha bese iyaphenduka ikulandela ayinazo lezi ingxabo zokuNazaretha uzothi wena manga ukuthi emshadweni uzophila 5 years izobuyela eRoma nezingane zakho. Angiphathi ke umfowethu okhuluma eqaleni wakhuluma neyitabana kodwa ke inkonzo enoNkulunkulu wayo nayo kuyarecruit nedwe uNkulunkulu asipha amandla ukuthi sikwazi ukwehlula uSathane ngoba inkonzo iphumile igcwele umhlaba wonke. Kunenkonzo kaTshwana enoNkulunkulu wayo, kunenkonzo kaGwala kunenkonzo yokufebe enoNkulunkulu yayo ekwazi ukukhipha umuntu ngewindi. Inkonzo kaTshwana ekwazi ukukhipha umuntu ebusuku wawuhambe onoyiNazaretha uhambe la ebusuku bazokubamba abafana bazokubamba inkunzi abafana kodwa lesikhathi sidawu ngeke senze lutho ngoba sivikele uNkulunkulu wasutayo wenza intando yazo. Thina abantwana basezulwini sihlala emngcweleni kaShembe mase sihlele emngcweleni kaShembe bese senza intando kaShembe sizama ngakho konke okusemandleni ukuthi sihambe sivangeli likaShembe ngoba uShembe uzosiza thina uzosikhipha kulolu ntalo esafakwa kulo ekwathunyelwa insizwe ezazisho nambili ukuthi igwala umhlaba njengoba manje sithi sifunda nje uthi mawufunda uqedile university bese uyofuna umsebenzi mawufuna umsebenzi uthole kulaba besizi ngenxa kusala imali endulo sala imali endulo ngayo njalo leBhayibheli esifundiswa kumele ngekho uyabuya kancane manje ukuthi uJesu wayemuntu omnyama kodwa bakubeka isithombe lapha kubekwe sika Jesu kubeka umuntu omhlophe kubekwe sika Sathane kubeka umuntu omnyama. uShembe uzofixa leyo nto ingakho sithi uNkulunkulu bese kusuka isizwe simnyama sizothuka uShembe sithi uzenza uNkulunkulu asimthuki leya ndoda esukise udongene emhlophe okuthiwe kuJesu okusiyena uJesu asilwe noJesu silwa nokunecolonization efakwe engqondweni zethu. uShembe uzosidecolonize ukuthi sifunde sakhe imizi yobaba siganwe sakhe imizi. Angizokukhuluma abantwana basezulwini isikhathi sesihambile kunomfowethu ukuthi uzosihlabelela ihlabelo sokuvala kambe sihlabela ubani 149 ihlabelo 149 inkosi kusuguqa wabayingcwele sicela umfowethu oqoke ukuhlabela ihlabelo sokuvala sihlabelele amen. Umbheke Mzwana uzosihlabela ihlabelo sokuvala Zondo umbheke Zondo